Pahlawan Aceh gigasi lepas gelet penjajah musuh agama rincongan tumbak kempak ge asa lumbeng triang teplaga cuy ke sudah pahlawan tat lebehangan gagah rata daerah kubur syuhada timungan barat mengalir limpah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama Tengku syiri tiro berhasil lepas kelet penjajah sampaan Tuhan pidiangan garun buson selawah sampai gelangkah uku taraja Panglima polem alim ngana gagah pahlawan megadi Aceh Raya Tengku Hashim pik berhasil limpah lenyan metua imum lung bata lenyan metua imum lung bata Di Teku Umar jinolon pegah jejet daerah geprang Belanda hingga sabonjan gopnyan menyerah duduk berubah lawan lom temah Kemacutnya din yakinnya nasiwa Bantang menyerani Belanda Dudo jitu mele sitra jua Kede jipina sumadang Jawa Kede jipina sumadang Jawa Dicut mutia setia lepas pahlawan megah Aceh Utara le syahid lako dudo gemina han menyerani Belanda Di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megang Cud Ali muda Ya Ali daya dilam megah turut perintah berperang Belanda turut perintah berperang Belanda Letat lom lain yakin silpa pahlawan megah Aceh Utara semangat suci fisabilillah kendak ba Allah negara merdeka